بله تماشامان هجان هاجی از برای خوب بدم باجر قامشلو ابوریناسک لگلمه اقتصادیک لگلمه بناوه شکری یوسف برز دنباش وکم زان کو ایرو بلندترین نرخ هات تومار کرن جدمه که بودمه که نرخ دلار جدا هات تومار کرن برای کو ام درباسی بولتنی ببن یعنی تو مرا آمده ببن نرخ لبازاران به چه خاصی بو ام خوازن تویج مرا خبر بدی. بله سلاوش همو کماندی آرکلا ایرو راستی رو هاری بن دلار برای ابوری غانا نزيكا 10700 او 10625 طبعا الرقم قياسيه بالنسبه الشرقه بالنسبه لجرخي باجار باجار دايب سوريفا راستی ایرو ام ورنا معدله رواتب باج موظفین سوری دا کسی گریدای به نظام با ایرو راتبینا 6000 اف 6000 هنی نماد که $3 $3 یعنی اشکی گل که هندکا نما آریکاری بوارد که گو بکار بن معیشتا خور سوری بکر اب ایگو گریدای به نظام با امی ورن ایگو گریدای به بریا خسیر و اوجی پچکی راتبینا پچکی بلندترا اب بیشم بگو ماد که $40 $35 اوجی بيجومان قلكي زحمتيك هي وضع حاله مني زحمتيك قلكي هي شكينا وفروتنا مواد غذائي سلع ممكن ندفوش. بله برز الشكري سدام چه كنا اراميك نا استقرارك ده نرخ الدولار ده هيا نخاصم كو ايرو قلكي بلند ببو. بله راستی بریا شغل سه چهار روزه او روزه سه شنبه تيب تنجي يقولوا دولار عالميا بيشكي شكست شغل صد وتشجيعات شكاندن فالفيديو التجار هنا استغلالها بيتشي تكن روجا سبتي دا خديسة ستاند او مشاكل يقول تشيبوين لامريكا بيشكي دولار عالميا شكست لي بالمقابل روجا سبتي دي سدا خو لقرا سعرك دي افجي طبعا الجريدايه باقتصاديه حكومتي ايرو ريجيما سوري نكاري سيطره سر دولار بكي لانه تشكي نمايا تم عاد نفيس نمايا جو بكار بكاريه بيربكي بنجا مركزي خارج نطاق التغطيه نكاري ابوريا او نكاري اصلا خبصتني جو ویچتی ویکاری پیش بخی. بله که شکری چما نرخ جباجاره کی بو باجاره کی جدایه یعنی حتی کو گشتی اصلا که الباجاره قامش لبخوا تاخه که بو تاخه که نرخ جدایه صدام چنه؟ بله راستی ایرو قلت تاخي جو گریدای بحدود و باعتبار تجارت ذكريه وكا ادلب تجارت ذكريه رخي روج افاجي گریدای باشور و ام گریداينا بدولار فابرخ ذكرينا ابرخي بجنيه تاخي حدودي ابنا ذكرينا تكاري طبعا تعاملها بصرف الدولار بلكي دنافا مثلا الشامي ده او دنافا حمصي ده بلكي بناء قالك نبي فرق صدى بينجا صدى بينجا بس الفا باجاري دي باعتبار حدودنا حدود ذكريداينا مواد خو غذائي سلعي خو تجارت حموكي بحدود ذكريداينا باشا او یک چاو باندور لسر جانا خلقي كريا درانجام و چبر راستينا عم شخوا سوري صنف عندنا ايرون تخيزة تحت وقت تحت الخط الفقرة ايرو ملتي روجافاجي ملتكي فقيرة او وقت بيجي او تيري يقولوا قالك كده نينا گویچ که راتب تیراوانا که ایرو تدچه سوکه تدچه بازاری یعنی ایرو کیلو شکر ها 1900 لیره سوری بگومان نما تیرید که فاجباری تبقینه که گازن چید بن جالی مواد سلع بگو تینا کرین بدولار تینا فروتن لیسکات تجاره جیتی ده ایرو گختا گاواگو تاجر دچه معبره او یکی تانیه او دونا یعنی تاجر جی دوره خود لیزید في اصطاعني بلندقونا دولار عالميا ساعات حفتي قرتن الا الجمل الغوج افا ساعات دوزدجي ويكين يرو يكي شفجي شغاله باعتبار وقت بيجي سوق سوداء. بله برز شكري حتى تشقاسي تي بيش بيني كرن كو نرخ الدولار بهاببه بيجومان ام اس بيجم برين هامو قوتيه جون هاك ديسا بيجم يخل 5000 بخي 5000 يدخل 5000 بخي لانه تي بوادري صلحينينا الفيديو قانون سيزر ايرو قيصر جي دا كبي تعداري قالكي الملف بي لانه اول تطبيقات قانون سيزر تي تطبق سر اول شيء سر شركاتها سر مؤسسات حكومتي مؤسسات رجال اعمال طبعا التجاري هاننا تتاثير موانابي
فأبتشتاني تأثير کی ملت به ملت شفر زد بی ادوجن بگو من مجاعکی چی بی گو اف دلاری ها حالو بینی تی خوست ایرو روسيا واختار روسيا بعقودها كي عقود الطويل الامد بحكومتها جبوي التلافف مثلا ايرو محطه دمشق يا دول خريبر سرتشلو بين نحصاله بيجي بيجو مان ابناء التلافف جبوي قرارات سيزر جوتشيفي يعني روسيا جي وقت بيجي بحر قدستان السوري جالي كي ديرا بله گلک سپاس ابوریناس شکری یوسف جباجار قامشلو گلک سپاس جبو بشدار بوناته